Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka jingshim por ban pendap ika jingkieng, hawaking, ka jingkieng ka bapnya so ika jaya bat ka maulai, kala net slempha. Bat hakani ka senam ka banwan, kadan ka jingkelman ban penya pendan kamna. UMLE ka not shalong uba adil bot nangrum. Hadangkat u chief engineer ka PWD, bat u executive engineer. Kila hel chakani ka jaka, ban pet benya hadu katno kani ka jingkieng kala adab. Habikiran u nong san hima uba adil bot nangrum. Ulai tu bah kani ka jinglet jurep, ya kani ka jingkieng, nakaliang UCE ka PWD. Ulai tu bau ni usnam ubanwan, kata hau penai leber, anla ban pleno ya kani ka jingkieng. Shushu ulai tu ru banadu usnam arjas kat kendai, lasdang ban pentrai ya kani ka jingkieng, panakidau ki babun, kem shim lala ban pendap kloy. Nakaliang jumpa adal bot, ulah kentu ya ki ba, ban ya trailang, kat baki baro, baki jing trai ki ya cakamat, ulah kentu ru ya ki nonyak kali, Banom lek kerki, bat beramal kaliang, kenapa kenal nak jeng dah kali. Ulah kerpat lu ya ki pulit trafik, ban pej, bat ban buk pulit, hakilat, kenapa ke jengya jeki kali, kenyat bej, bat lada ki nonyak kali, kim buram, ki pulit, ki day ban pinstam nak kebeting Ngasuh keban ni kasni, ni do nak rekat nak kaliang jauh perudi, naru CE, ba Kromiko, Marak, since he pay by himself to visit the spot and to see the work should progress. Nakaliang jong i ba Kharmurai, executive engineer, berkunju i ba letep MSDO. Perkiwe i official jong ka perudi. Ngido nak rekat i contractor i ba kerteng i kom mawut kom wamut pala. Iba syemti ban train ni kakam. Ho ni tip ban ni kakam. Kadai ka ba nadu arjar kar khandai tindrai ka jing stang ni ka kam ko di banai December ti ho ni tip bat ni sotu ya ka jingsha ka gravity of situation mo amara kami ka ni ka jingda joni ka pandemic nadu arjar arpo kamla ban pedia ka kam saprang bat adu manta ani ka situation garang ne bat la sotu bangi keren mar ki jing e babun sa kajing yaki tigi por coba ILP kajing don jongka COVID-19 bar kunju kajing syapatut jongki beriu ke bateri yang niki laborers hoi waraki degi bar jala ndai ngelayakan syai baki bar jala hi ki bambian kot kisla ki bar jala hi ba don ka skill ka bangi khasi ngim don ki ni de ban ai kala lat kalenti kanang bangi lak ban i ka kam hanu ki project dari gedi barit ni bahaya adu baki nak banyak syapran Kanil ko di kajing siapa tu ti poru nak kaliang kontraktor ngai keren bala RC nai sini hapan kaliang kinong tre ti bar kajing wan jong ka slap por liur kanil ko da wei kala pentut ti boleh ngah squat man batai kita di mayo banyak keren ni gasngi ya ka kam di banyak saprang di banyak state masuk komen ba ni ka scheme ru kawan namba ka CRF ka bangi tip da ka Central Road Project Central Road Fund dapat jeng dokumen dekat di state government ke bah lah yo yang ber initiate ya neka project lamba ke lamba perlu di minister balai sistem marangai scam ru ngomong lagi dalam tam step berki official jengka perlu di berkunci kontraktor la air yang jeng keluar bah kumno hapo upunai match la ban pendap lo baro bar kumbah sutu sisu bah ban pelong tanah bentaban penla yaki beriu bakin yan dia siau benai jori layo yang ban pendap taman yang kejar kibriu kiba dong ba kiba penokam ni surok hoi kadon gajing slam jangan ka project nomor ba kidon kidau ko mala batai bang aku aruban keren kandidat du kalong ba kini ki project kang yak mata po mukhar po waking tiba ki paiba kidol barsenong kidon ka mensim gajing esha nomor ni gajing sisa ba kini ki ski bidi belasa slam la pun slam tibat kadau nginum dei ban ong bari tamadon ni project bakawan ra ini kejing blok kejing daheng kali keleng sodong jong ni ka bantai jong ka jiau mukhar waindo bar kini ki bantai jong mulai ngai ba kadau hi ka bakong san hi ka dei ba ki kini ki nong nya kali lagi di private ne ki local taxi kim don kata kejikit kli kim don kata ka driving sense kim don kata ka sense of driving kim don kata ka sense of responsibility boro-boro ngai syulia kerki lut bada bangelek kerki lo berkhoi baro hirup ni hapenya slam lut ti kani kadi ka bang kwa ban penpau kena dia police department lembaga traffic
mungkin nak ban pej banani semat ngasngu beladi ban ai daka jing sning ka batenge namar ngasngu hi haladi ada kibun kita ki kali de ki spa ni ki hajar ni kilak ndai kan ka flow of traffic ka di bandon mara ngi don tang santli spotuli da ngim don ka jing borom markel yang kham tam haki intersection point kita ki point ki badongkam banya borom markel yang temur ka jing dang kali kan don tinginum ya pej lengkot jemut perkhat nani tang manusia pej tanaga bani olat kumno ka baruan rai ta politics bajak lia ke bunga kwa ban karen kalau nginon ka mansim yasha kum dorbar snong ki pai ba aru ki nong snong kin donam ta ka mansim yasha nomor kini projek ki bla slab bat mentang layo batak so adep kini lalong ka jingsuk ka jementoy le iya ki snam ki ba bon ba nani shkman bat khamtam ki brio ki pai ba ki ba penokam ni surok bakin don kata ka jingkit kli kin don kata ka jing ka jing sautu abaki nyat ki kali ki chongki kimde ban long ka dau ban pen sitom ni ban pen thut ki wei nakali ang police department bakan subah ban sim jike clear bagi ni ki intersection point ki ban bu ya kita ki police traffic kat ko mujung dokam ni ban pen bu ni ki thana mila ban periang siliang ban penya siliang bakan don kata ka jing suk a jing ya lenti ba kham tam e ba ngasngo hi ban a jembut ka police department bakan subah bakan le dak tenge ya kitu ki ba violate iki rules hakomnya kali nokaman seek explanation haban ai be da penalty ka ba he ka fine ka ba he kana ba kanam ka jing sutu bang ni sakamat kanam don chu ani ka jing kata ya ni ka jing dang kali ka ba kata ya ka yang kali kawan deki bo bun kenta ka ba saw kenta ngin ya nani spo goti non pai ka ba nani saw kenta ngin ya nani po nong thamai rumin kasim plat di kapor di ngan poi biang sini ka banta jun ka project ka bang sukumen bar mantar ka sa stangka slap ka ban lapan siang lalu khana mala ban yu ino ya kani ka project bakan dep no kloi bat la sutu aka je kran la khamat ki engineer ba kunju kontraktor la ai kata ka jing ular ba kumno po brai match dep completely but kini ki post light ki ba nama kadon kini ka banta ka bakila ra ki ba bakin sara ya ni ka surok kendiat celor kan ya don ka jing ma pat apa ni ki MCL post electric ya pole masmo ba nakaliang ka department do kanang proses no ki kam sakmat ban ban ya trilang baki we pa other line department ban le ya ka badong kam kanang ba ni ka kam kanum sakut ba kanum nanglong di airport ndai bakan dep no kuma ada pan kular kuma loong ba biang mane ba hubnai January kuma kontraktor iong ba lala hi ban pelong kejing lesi kibriu bakin penokam ha ban ya kejat nang ni ba jaka ti ini di ya ye bang kwa ban penpau kumu emali hoi boros kata ni baka kam kaya ti mata sing la shuwan hani ka jaka kalong ban yo ban ai ka message ki pai ba bakin nong ki biasa bakin long ru beran akor ka ya ka yang hantam ka ba penokam ka jing nyat ki kali ba pier ba minla bakin long ka daw ban pentut ikiwe ni ban penistom yakiwe ndai khamtam ngin long ta kinong kinong yarap lesi mo iwe pat ki namar ni ibak surok long gobarit inum don kata kalemti ka bangin expand ni ke surok mar kui ka daw ni kalan holding tin system jungi hang ni ka ba kanom sha ya ka ba ka government kan le ala kamon kumolong sikwe pat ki state ti bat haju ko por ko mali yang layak saudong ban inspect akini ki pole electric pole ki barana ki surok ki ba penwit ya ka flow of traffic tu ga nang proses sakmat ba kumlo gila ban shift kanang ba ni dongkam ni ka flow of traffic bat ru kunju gini ki footpath nakali ang department du kan page ringkat berkasenong page ai ki jaka ba dongkam ban nong do ban degrees ban penrit ya ka size kanang ba mini ya taka flow of traffic para ju ko por nga ai jemut ya ka dorbar senong jongka jiaw lai dom dorbar kasi ka por kalingkot ka minto city ting syukuran naman ni media ba kinle sitom le sin nakani ka Saint Joseph ko ba di one way manta ba da kalong ko pala makin plate dem makan non double way mo two ways of traffic but hangni ru karpa tu lembah jongki ba lembah traffic ru bagi traffic police department kin bu ya ki traffic police hak jaka ko dongkam kanang ba karum don gadheng kali ba kanong jing borom markel yang kani ka lesi ka jing ai jumut jang kalong ba kan solve yang ni ka jing dheng kali ko bala keta prat man kasing tilesi ini long tang sipor kat ko mujung dongkam pat lawan penkala